Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zikaMaskandi efika ngaso ke isikhathi. Abalandeli ke bomculo maskandi ke bathi ke uKhuzani ke uthathe ke ingoma ke yakhe ke umthandeni noma ke insimbi zangoma ke kaMthandeni ke ethi ke emanxiweni. Le ngoma kaKhuzani ke ethi ke izinkinga zomhlaba afisheshe khona ke uBig Zulu ke bathi ke uthathe ke insimbi zayo ke ingoma kaMthandeni. Awuyizwele ke wena mbukeli ke le ngoma yakhe ke uKhuzani ke bese ke uyaphawula ngempela ukuthi ke ingoma kaMthandeni yini na lena ke edlala lapha na ke insimbi zayo noma ke abantu ke bezwa ke okungesikhona ke. Ngiyathemba ke mbukeli ke usuyizwele ke le ngoma yakhe ke uKhuzani ke ayikhiphile ke ethi inkinga zomhlaba afeature khona ke yena ke uBig Zulu ke umfowanene. Awuzwe ke nansi ke ekaMthandeni ke lena ke ethi ke emanxiweni ke abathi ke abalandeli ke uthathe kuyo ke insimbi zale ngoma yakhe ke uKhuzani. Sisozwa ke uvulo lakho lapha na ezwe comment section imbukeli ukuthi wena ngabe ke uthi ziyefana yini lezi ngoma ke noma ke azifani ke badlala ke umona ke abalandeli bomculo maskandi. Siyabonga. Ngumcebo lasiba ngumnothi uzala ngomhonile